Yada CBM samu akwa be Adom TV Badwam na uguso sheno afena hyase de ese mma oni ebebo mu anya pomuden pa na watimi de atna medi e de afia amankwa tamaklo me wo Faith Homeopathic Clinic wa ha nzada me bisa wono mu ase omo asa babie madom ne nti omo ne asa ba be hyen mu biem tie ye Faith ye wa pomuden mu bia laze wan se dem pay attention afie no omo hyase titie ni ye na de tosini wo ni pedua mu bia no bora Faith a didi ana monti na hwayode mema mo achen mo Afisem panso Faith committee da Faith Homeopathic Clinic for ase sa fi nso mo ne ya sa ewura mu ye bonya mempa ye so no ode ya hyase on fi ewie amen na yare sapa emfiri ho mra amen bi obewura mu bia no ho nto no ama Faith nso me sure sa Adom ne ho ye pa aya de ami fa emfiri honorable Dr. Kofi Yamponsa ho wada wo be ne ye hwede and then you share bibi ewo e kidney. Okay. Cause an nikita ni pedua ni nyina. Say aduane a obedi edru a obenom niema ebe woni pedua mu de ye na betra ni pedua mu on ne so ne so man ka ni pedua ni. Nti na dwuma na wo ye ne so. Di se wo ye nipa bia na so person wo trase cha mo ni ko kidney. Okay. Very very important. Cause emoja no hormones na ebe mo ahoden sonko no ni nyina no ni produce. Esa balance acid ne woni pedua ni. Nti se anya adwuma ya hwehu se efin wo ni pedua ni se de wo ya bekwan na wo sone na de wo de sone so no to atete mefi ni bekonkwan ekomua onim se enye de nti da bia ye betena na se ka kidney asema mo ni nko ho ta ye wo checks wu se bibi koso wo ni pedua ni wo nante kakra no abre wo ho yare ya no oni ma pija na wo se gia pija hwe ni yi so ta check wo kidney because kidney no wo check ya GFR no 90 plus eso tiba 80 70 na che se e ba from one ti bedu ba bi a obi koda dialysis machine so na che so aba below 15 nti so one time take here yes na no order na che se abedu 15 ni de na che se ye obi ni e fi na wo mo janu nti dialysis machine de na obeya ne se ukoda so every 3 days because u da so didi nti se mo janu so so said the dialysis machine so said the uba no sa be di na finance a continue to be every 3 days be so koda so okay nti ehumpa na onim se omu a omu kidney eta asay no e affect ni pedua ni nyina because eno ye vital organ and very critical adwuma ye no ye more critical ti anyina adwuma ya organs aka ni nyina no hwesa akoma no ogimu gya na che ti o wese kidney be so ne so na osone so no de papa ne bre no wa cha ma ni pedua no di o de be bre bi on de obeche because ono de oda say wonya hu se muja na bani pedu nti ono so pompe amani pedua no eno e basa no a na o liver na e produce eye cholesterol no na no so na dwuma ya abafom o lungs no impensio se kidney na produce ye na se fi no fra na ko lungs no mu a eno kra de wo nche wo be frim ti obi to nsuo mu a no ono bia na so obi wa ne lungs no eno na nsuo ni nya ko pe no ano enti ye hwe kidney se de esi dwuma so na ye ni nko ho wonna nte kakra bra wo ye dwuma kakra bi no abrebra wona si pejapija mo ni nko ni pedua ho wo aso ofu ekese emfa nsha na dwudidie sa na dwudidie ntia bra ne ye check ni pedua mo afi esi mi bisumi wei ye free health screening okay ba be ye bi kwa ni nya daje hwe o kidney no adwuma eye no se ye adwuma ya utraye cause kidney dey hia me pa eno free ho nearest obi enya diabetes wan hwa nko a etimi sewo eka o kidney no so etimi onya stroke etimi sewo ni ti eni edu obi di gu nani so no diabetes ni ti ena wugu na de okay em fa number sir 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line is 0275 96 9414 and 0540710940. Into Kofi. Your sister, Dr. Boatin. Dr. Boatin. Stefia Dase, I'm paying so. The Dican, my main fire, your location, and so, and to us, Dr. Bonsacano. A year, Oko Kumasia, your Wahinema Kokobing, 18 Mohonomoa, Office Antase Kokobia, with the UC 18 Mohonomoa, your branch, no, Ewo. Ana Udu Accra Hanswa, your war a year Abuya Junction.
ufiri Santa Maria ekọ so tumu a usi wo Abuya Junction a ehọ nso no ye branch no ewo ho ana oba Koforidia nso a ye wo Pole Junction eye Laundry Managers Road to be a wo voter region Eastern region fo nyina amoko Koforidia mo de mo si wo eye Pole Junction eye Laundry Managers Road a fit Homeopathic Clinic ye branch wo ana udru Takrade nso a ye wo Anaje Police Station adjacent the police station ho no mo a Fair Junction on your right fit Homeopathic Clinic ye wo branch e wo ho no mo ana udru Bogos nso a ye wo Old Aseda eye Boga Abronsan no ye wo station in Chewa na chi ho pe ana fit ye di ejuma ho no mo na sister Fia ye na Ghana fo nyina se ene wona wo ba fit Homeopathic Clinic afie twa mu no enyina nyame adom ye be di Christmas ye ne ekunafo edin de wi a ekunafo no eba ebeje won toma ene won mo ne wanwa na efedodo na ye de nyame ase wo ho se ehira ohwiegu ye nso no afi we no ahya ase ye nti ye se ahya ase ne se afi ye hya ase adanse a astarte esan ba ye ho no ebro adwene nti ase so enu nti na anopei ye wo afidikase so kan kire wo se o hwen da bia o hwen obi wo se doctor ye hwemo Adom TV so pa enso se be ya ye be ba ne asem yesro tugidie anamom emma yare no entina wo so na enkoye chronic said the Dr. Mponzaka say kidney issue no started free filtration rate no was say yeah above 90 into a below 90 na be do 50 na say what na wa che into no entina ma yare no enche enkodu stage a ye ho hwe a enye to anamo na bra Faith Homeopathic Clinic na ye moa na Sister Fia num say after every festive season bia aya na cardiovascular diseases say ekosoro bebre yare a efa akoma ho efa entini ni moja ni mu no eye ekoso because of enuane a yedi obi wo ho a unim say ensakra onum bi da but because of festive season intino na wadi namfo achi na wakono no monsa bi entubo nse na afei ne ntini nyina mu asisi afei no onya atherosclerosis ne blood vessels na harden entubo nse circulation enya adwuma yie ebasa obo nse na ne pressure ekosoro entu obekọ hospital no yesene pressure ekosoro pressure nso ne diabetes na nam etu no pressure ekosoro no obo nse na ema o sugar level nso no start ekosoro and na say most of the condition na ekum nipa yie pa heart condition one of them chese wo hwa cardiovascular disease na akomayare heart failure ene angina ene sa yare ni nyina yare a ekum enkrofo yie pa na most of them no so no eba emoye nkaye ebu wo a especially pressure say there are so many people are more high blood pressure they are not aware because symptoms on show any symptoms bia eti no say 1 2 and more amba Faith na ya anye hwehwemu we wo nipaduam na ya identify this condition na ya nsi ano ntemo a wan hwe ya na the sudden stroke na ede bro obi wo kra yes wanya cardiac arrest na wawu bebre ye nim prominent people bebre a ye bete yes wa frim ye behwe na cardiac arrest ni nyina no say eba na say 1 2 1 and more ebetumi ede sa ohawo ye ya bro enu ti na Faith say anopay bomodia say obetu anamo na waba yaso ye ho no mo oba ye won fidie bebre ho ye diagnose wo a ye be detoxify na ya twe toxic enema ukodi bronye ye ko nipadua mu nyina na ya twe ni nyina afrim ye massage na afi pains a uwo mu ni nyina no ni nyina afro afi ye wo vaginal stigma eno so ye this stigma infection bia efri nipadua mu frɛ ye number no na tu anamo na bra yaso ye ho no mo said ye de numbers na tu dwa no ubetumi afrɛ 0547 57 84 94 0547 57 84 94 and I say 025 40 71 0940 0540 710940 and 0244 583859 0244 583859. Yes, so yare bia ha wo no afi 2025 there ye pese Faith Homeopathic Clinic ye wo number 1 hospital ye be boa na ye tu yare bia ase afri ho no ama ye da Faith Homeopathic Clinic for ase papa panti misro ya no akohwe wapomude anyare ansa wa anante ko ho na kohwe sede nipadua no mu atie aha na ye nkomo ni si kwasi aye krado se medike to aso na fimpense mu aba medide afia abankwa tamaklo na birthday iwa ha happy birthday
enko ema Pastor Isaac Kofi Anson, happy birthday. Enkoma Pastor Isaac Kofi Anson, ono na ye district pastor ma Apostolic Church, Ghana, Nungwa, Seaview District. Onyame shira, onyame nipa, nyame nye okese, okoso ama ngusira no enye kese na ashori mansu nyamu faso ni mu shira. Nyame shira papa pa, antiama medofo papa bi. Antiama happy birthday. Enko ema obium. Radin Shantiama, Radin Antiama Kessie, Omano Quatentin, Ahwadin Womb, Ukno, Ejedu, Doreen, Efia, Obia, no money in na. I wish you a happy birthday. A Radin show, Radin Kessie, on Cinnamon show, Omon Quatentin, one dinner, a womb, Antiama happy birthday. Make up a sea cradle. Let's